Hello guys, welcome back to my channel, and today we are going to do ramen challenge, and the winner is going to get 500 rupees. I'm going to do this challenge with my brothers, and if we drink a sip of a Coke, then we lose. So let's get started. Moments later. Thank you for the food. Yeah. Sir, this is one like video good. Valentine पनि छेउमै छ। जिरो सिक्सर कसले पर्छ? केटीको भन्नु पर्ने होला। गर्नु त गरी। हैन त्यो अरेला चाहिँ हामी सब। त्यो भाइले चाहिँ केस पोटेन्शियल भयो पिरो भएर। ए अब खानु पनि मलाई त। भाइलाई कस्तो पिरो भइराको ल। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया म त आज हारि गए। अब फर्स्ट हाम्रो रामेन च्यालेन्ज सक्ने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो ब्रो यो 500 रुपैयाँले चाहिँ केटीको भन्छु है याद गरिराख्नु। म आउँदैछु तिम्रै लागि आउँदैछु। बस है 14 तारिखसम्म चाहिँ बस्नु पर्यो है। आउँदैछु है। यो भ्यालेन्टाइन्स डेको गिफ्ट। ल मायालु तिमी त्यही बस है आउँदैछु है। तपाईहरु त पाउनु भएन त अन्त। नेक्स्ट टाइम तिमी के भन्नु छ कि? हारे नि च्यालेन्ज। भाइ लिपस्टिक लगाएर हेरौँ न। पिङ्क कलरको लिपस्टिक लगाएर हेरौँ न। तपाईको रेड कलरको लिपस्टिक हो कि के होला? हेर्नुस् नि। उसको हेर्दा वाह वाह। आजको विनर चाहिँ हाम्रो साइदीप प्रधान। इतनी खुश। Ramen challenge, and I left it. And thank you for watching. This is my first challenge video, and we are going to bring more videos. Now we are having Coke, and thank you for watching this video. Like, share, subscribe, do support. Thank you. Bye bye. Stay healthy. Bye. Stay healthy. Bye bye.